James Kirimi, Chief Officer wa Medical Services County ya Meru. Aja ki unit yetu ya COVID-19 Vaccination Center ndani ya Meru Level 5 Hospital. Tutura kwithwa tukita no bangoja ku aja na nchachamo ya COVID-19 miabitatu nandi na kuringa na announcement ira gitora kimya kithirune president na announcement ya CSO Health kwa tuikanande tukamba ku vaccinate kinyabara bakurukete miaka 58 na to expand special categories ira chira vaccinate wa mbere turambite na healthcare workers tuatake teachers na disciplined kana uniformed officers na ndito mbeta kwa tuke vaccinate kinyabara bakurukete miaka 58 na naru atomba kwa tuna kwa bengi muno aja ndani ya hospitali ya Level 5 na kankwenda kuruga mbere mani uchokeria ntoko unkatho nuntu kwa gwitikiria ku muntu wa chanjo eje nuntu itugerete ku tuke inform antu mara kwa mara kwamba vaccine eje tina thina ibeja wa muntu ou kwithwa bejeta ou beja narua kuonania ntumo ni kinyete na ikugure goto kwa antu bakenda kumitikiria lakini njoke mbuge nandi tukenda tunde kuja mutindwa tuthukia mantu jara gwita protocols cha covid tuja kuthura na ngarine tuja kuthura na tauni chetu tuja kuthura ndani ya hospitali tujirite chanjo ndani ya hospitali ya Meru Level 5 twina mbango yu mwega muno na murungamiri wa vaccines ndani ya county ya Meru agatwira nkuruki ari aja twina mbango yu mwega sana yo wikia vaccines ige sub county chonde ndani ya Meru na ito chije vaccine ige kwa sub county chonde tukato kwenda kugita training ikwendelea na Arua na Ruju tuibanga wikinyera kimegi kinya mwisho twitha tuwikia vaccine ndani ya sub county chonde ukava umete antu bokaraja babainge bakuma charia kethana vaccine center kedwa umete nyambene kethana vaccine center twetere ni vaccine cheje nau nikenda mtu amba gutungatira na vaccine eje ari tutukaja kuinya na ndani ya hospitali ya Level 5 twitha tukuthuka ya kairi mantu jara jongwa tukugite kaira ntwa mobana na kan group ke 58 kana 60 wena mirimu ya shukari tutukwenda uja utinda weterete mtuku yonde kuja kwa chanjo tafadhali chanjo eje mubango wetu ya thirikari tayari na ikamili turenda kumikia nturene yetu chionde ke sub county chionde nikenda ndo mba kudumwa muno ge hospitali cha Level 4 hospital zira chindani ya county na hospitali cha chita mission hospital cha Methodist ila chegoko cha Catholic ila chegoko wakadha betungatira manzo ya vaccine kwambiria gitarondo twathirinya na training yato kwa na kia afisa boga bakadha bagi bakaja na nchachamo twathirinya na training yeu na niambiria tayari na Arua yitula kwa mbita wa Hanan Bururu ni uni coordinator immunization logistics in Meru County kwa ubatwe tulina mpango jwa ku decentralized immunization services kuma Meru Hospital mwanka sub county ingi cheto chionde kenda na Arua Jumatatu na Ruju Jumaine itugo train health workers baraba kaithia vaccination kire hospitali ikomi na kenda ndene ya Meru County kwou na kire 19 hospitali ithanthatu ni chia faith based kana chia ja Maua Methodist Hospital, Kirua Hospital, Consolata Hospital, ira Inkubo, Charia, St. Anne, Naregoji, ona kinya St. John of God, ira Tigania. Kwou wa decentralized services hicho ndene Meru county yonde na anto ibatike kuja baba ingena ndene Meru Level 5 paraba umete area John tutokambiria kuma Mutuate Igembe South, Kangeta, Kanyakine, Timau, Githongo, Mikombone, hospitali uchionde chikambiria kueja na vaccination ya COVID twarikia training ya tukuthithia nande ya aritunguke baraba itana au kwa wankwenda kuga nkioroteria kintu ya Alamisi Njuma au epimegeki nchachamo ikethore kwambiria hospitali winge na nkoromba antu betu ba Meru bagatinda kuijaja Meru Level 5 baraba umite kuraja tonto nchachamo itoba ikiritia onau bari